پهنیاگان ما برای بهداشت سلامتی و نیروی جسمانی و همیشه آماده بودن به دفاع مرز و بوم و مردم خویش اصولهای گوناگون ورزش امثال دویدن و جهیدن، نیزرانی و شمشیرزنی، گرزپرتایی و کمانبری، اسبدوانی و چوگانبازی، کشتی و شناوری و دیگر نوعهای ورزش را انکشاف می‌یابد. کشتی اصلا این کلمه پهلوی است. از اینم پیشتر بود و معنایش خودی محاربه کردن است. گشتین ملی تاجیکی از دوره که تاجیکان هستند گشتین ملی هم هست. همین گشتین ملی خودش یک ورزشی بگیم بسیار زیبا است. ورزش قدیمی است، تاریخ بوی دارد. سر اول گشتین ملی ما در دشت و دهات، در بالای سبزه، در دامنه کوه برگزار می‌گردیدند. جان هر رنگ نشان از آدمان میماند، نقشی قدمی ما به جهان میماند. تاریخ بشریت ثابت می نماید که اولین نشانه های گشتین هنوز از زمان های جامعه ابتدایی به ما میراث مانده است. آدمان برای دریافت نمودن رزق روزی از مبارزه تن به تن با حیوان های وحشی به مبارزه گروهی گذشته، در مجموع آهسته آهسته هم خود را و هم مناسبت های جمعیتی را تغییر دادند. پیدایش گشتین بیشتر به جنگ و یا مبارزه تن به تن برای نفوذ وابستگی دارد. نخستین گشتینگیرهای رمزی این جنگ تن به تن آدم و حیوان می باشد که این مبارزه برای حیات بود. بعداً با انکشاف شعورناکی توده آدمان به نفر اطاعت می کردند که از نظر جسمانی با قوت و آنها را سربری کرده می توانست. انتخاب چنین سربر بیشتر در جنگ و یا قوا آزمایی معین می گردید و همیشه از شخصی دست بالا آدمان ترس و وهم داشتند و یا احترام می کردند. هم گوشتین هم دوداری جنگ های میخیزی قطعش گوشتین میگیری میزنیش یا میزند با میدان پهلوانی که برامدی با دوستی میکنی با رفقی میکنی. ما آغاز میکنیم از خیلی همون معنای گوشتی و در زبانهای تمام دنیا قریب با این یا آن شکل هست. اما ببینید که زمانی که سخن درباره گوشتی میرود و یک حرفی این هم گرفته است، نه یک حرفی گرفته است که برای پرقوت کردن همین کلمه است. مثلا در زبانهای پامیری ما هم امروز همون کستین است، کستینگیری. در شونانی هست، زبانهای بدخشانی تا امروز هم هست این معنا. از زمانهای پیشین گشتینگیری همچون یک جزئی جدا نشونده فرهنگ و عنعنات خلق تاجیک دانسته میشد. نامدار با سهراب و جنگستن ای پایدار، قوی پنجه‌ای ای جوان. موافق معلومات سرچشمه های تاریخی، گشتین ملی مردم تاجیک زیاده از 5000 سال تاریخ دارد. گشتین یک نوع رمز دلیری و شجاعت و حمایت از مرز و بوم وطن دانسته میشد. گشتینگیران نه همچون یک ورزشگر بلکه اینا یک حمایتگر انسان ها، همچون با مقابل مثال زورآوری و دیگرها قابلیت جسمانی خود را صرف می کردند. از زمانی که
етноніми тоҷик пайдо шуд, ҳамин гӯштин бо номи тоҷикӣ дигар дар дунё омад. ин асри соли 624 мелодӣ ҳаст, вақте ки дар яковланги афғонистон худи бостоншиносҳо дар кофткоб меёбанд, дар як санг номи калимаи тоҷик тазик навишта шуда буд. абуалӣ ибни сино файласуф, шоир ва табиби мумтозест ки то имрӯз олами илмро бо фарохии илму ҷаҳонбинии бузург ва кушодани розҳои ниҳонии олами инсонӣ дар ҳайрат гузоштааст. вай беҳтарин ва бузургтарин ахборотро дар бораи ду намуди гӯштини тоҷикӣ дар қонуни тиб шарҳу баён намудааст ки то имрӯз муҳимияти худро гум накардааст. бибинед ки дар асри да абуалӣ ибни сино дар бораи ду намуди гӯштин менависад, яъне ки ҳамин гӯштини камарбандие ки дар шимоли тоҷикистон имрӯз ривоҷ ёфтааст ва гӯштине ки имрӯз дар ҷануби тоҷикистон ва дигар қисматҳои дигар аст ва дигар миллату халқиятҳои дар осиёи марказӣ ин гӯштина ба тарзи худшон, масалан ӯзбекҳо номи дигар гузоштанд, қазоқҳо номи дигар гузоштанд, аммо асли ин гӯштин асли ҳамон гӯштини тоҷикӣ аст ва мо гуфта метавонем ки гӯштини тоҷикӣ модари тамоми гӯштинҳои ҷаҳон аст. ҳусайн воизи кошифӣ низ дар футватномаи султонӣ фармудааст: агар пурсанд ки куштингирӣ илм аст ё амал, бигӯй илмест муктарин ва ҳар он ки низ омӯзад мумкин бадон амал накунад ва дар ин ҳунар то илм набуд амал натвон кард. пас илму амал ба ҳам оростааст. бӯстони саъдии широзӣ оварданд ки дар як қапидани тарафи як дасти рост зиёда аз 300 намуди усула номгӯ карданд. дар бисёр сарчашмаҳои таърихию адабии ниёгонамон васфи ҷавонмардию қаҳрамонӣ, майдондорию гӯштингирӣ бо суханони баланд дарҷ ёфтаанд ки ин рамзи дилбохтагии тоҷикон ба ин намуди варзиш аст. аз ҷумла ҳаким абулқосими фирдавсӣ дар шоҳасари хеш мефармояд: касе ки ба куштӣ набард оварад, сари меҳтаре зери гард оварад. шоҳнома ин ҷавҳари асосии паҳлавонира дар таърихи масалан гузаштаи мо имрӯза кушода ба мардум медиҳад ва мегӯяд ки ин паҳлавонӣ танҳо паҳлавонӣ нест. дар яке аз шоҳбайтҳое аз хотирам омадааст дар онҷо ки маънош ҳамин хел аст. масалан гӯштин на он масъалае ҳаст ки як касро аз боло ба замин афтонем. гӯштин ё ки гӯштингир ё паҳлавон он нафаре ҳаст ки бар сари ғазаби худаш масалан ғолиб меояд. паҳлавон маҳмуди хоразмӣ яке аз бузургони дунёи илму адаби мардуми тоҷиктабори осиёи марказӣ ва паҳлавонони ҷавонмарду номдори асри 13 ва 14 мебошад ки бо ашъори ноб ва нақши паҳлавонии хеш ба дунёи маонии мардуми шарқ таъсири бузурге гузоштааст. вақте ки ин минтақаҳоро муғулҳо забт карданд, қариб тамоми намудҳои варзиша дар ирони кабир аз байн бурданд ва паҳлавон маҳмуди хоразмӣ ягона мутахассисе буд ки соҳиби зӯрхона буд. ҳамин зӯрхонае ки мо имрӯз дорем, ҳамин хел зӯрхонаҳоро мебарад, месозад дар уҷа ва мардумро боз бармегардонад ба ҳамон кабодабозӣ, ба худи ҳамон чархи чаманӣ, ба худи ҳамон гӯштине ки дар дохили ҳамон гуди гӯштингирӣ мегиранд. ӯ ин масъалае буд ки воқеан ба воситаи паҳлавон маҳмуди хоразмӣ ба вуҷуд рафт ва паҳлавон маҳмуди хоразмӣ як бисёр паҳлавони боқуввате буд ки аз рӯи боқуввативу зӯриш вая дар ирон пурёи валӣ мегуфтанд. гӯштингирӣ ба маросиму анъаноти мардуми тоҷик иртиботи зич дорад. хоса дар фасли баҳор, дар ҷашни наврӯз, дар баробари иҷрои расму анъанаҳои дигар дар бешонаҳо баргузор карда мешуд ки ҳадафи асосии он ба ҳам овардани одамон, шодӣ кардан ва аз ҳунарнамоии паҳлавонони давру замон баҳра бардоштан буд. ҳар як деҳа
پهلوانان خود را در آنجا پیشکش می‌نمود و هر یک آنها برای بلند برداشتن نفوذ دهات خود در آنجا قوازمایی می‌کردند و همیشه غالب یکی می‌برآمد و او غالب این دوره یا اینکه غالب این مسابقات به حساب می‌رفت. گشتینگیری در زمان شوروی نیز خیلی رواج داشت. اولین استادان ورزش گشتین تاجیکی چمپیون آسیای میانه و قزاقستان شادروان میرزا اولیا علیموف، چمپیون چندین کرته تاجیکستان، چمپیون مطلق آسیای میانه کشاف هلاک اسکندری اسکندرشاه رحمت اللهیف، مدد پهلوان، زمان پهلوان، احسان پهلوان، حاجی سعید شریف، علی حسن، علی خانوف، نماز دانایف و استاد ورزش اتحاد شوروی اوید به گشتین سامبو، قهرمان مطلق تاجیکستان میرزاوطن حسن علیف، قربان پیرنظرов، جوان پهلوان تاجیک که نامش در تاریخ ورزش تاجیک ثبت گردیده است، سید مومن رحیموف، زمره از پیران گشتین خطلانه که در رشد گشتینگری نقش بارز دارند. پهلوانانی که در دوره پیش بودند یک خصلت‌های خاص خود را داشتند که آنها حاضر در آن وقتا مثال گشتین ملی وقتی معین نداشت که پهلوانان مدت 1 ساعت 2 ساعت گشتین میگرفتند و این چنین پهلوانانی که در دوره پیشینه بودند فاضل پهلوان، دانا پهلوان، خود رحمت الله پهلوان و چندین نفرایی که هستند از بین مردم تاجیک دور نشدند و تا حالا در وصف آنها سخن میگویم. بار اول سال 1963 قاعده های گشتین تاجیکی ترتیب داده می شود. طبق همان قاعده ها ورزشکاران تا سال 1998 گشتین می گرفتند. سال 1998 به قاعده های گشتین دیگرگونی ها وارد کرده شد که تا سال 2019 عمل نمود. سال 2019 با ابتکار فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری رهبر فدراسیون لایق اشرف در کل فدراسیون تغییرات های کلی وارد گردید. قاعده های گشتین ملی، آداب داوری، ترتیب میدانداری دیگر کرده شد. تغییرات ها یعنی که ما داشتیم یک آگاهی داشتیم، 2 تنبیه داشتیم، پس اون خارج بود. یعنی که با 4 جرمی جزا پهلوان از قوزمایی خارج می‌گردید. در قاعده نو باشد آگاهی 1 تا، تنبیه 1 تا، سومینش این خارج میشد که پهلوان از قوزمایی خارج می‌گردد. باز چیزی که وارد گردید این وقت ایلوگی در سبقت‌های مساوی بود. یعنی که وقت ایلوگی نبود در قاعده گشتین ملی. ما این را 3 دقیقه وقت ایلوگی وارد کردیم. سومش این است که یک چند اصول‌های بود که اونها از گشتین ملی ما یعنی که از گشتین‌های بیگانه بودند و مثل اصول تیمسار و مثل اصول آسیابک اینها یعنی که ورزشکار میتونه که جراحت برداره. این از اصول‌های گشتین ملی نبودن، اونها برداشته شدن از این یعنی که اصول‌های ممنوع دانسته شدن در گشتین ملی. 3-4 قاعده هایی که وارد کرده شد از داخل آستین داشتن یک نشان دادن جرمی جزا همین رو ما در قاعده های گشتین ملی وارد کردیم که هر یک جزا یا که هر یک عمل گشتینگیر با طرز اشاره نشان داده می شود، بعد پهلوان بهاگذاری کرده می شود. در قاعده های گشتین ملی با غالبیت بود با برتری 2 پهلو. یعنی که وقتی که شما پهلو دارین باید من صاحب 3 پهلو شوم که بعد با من یعنی که حلال داده می شود. این زمان ما در قاعده همین را وارد کردیم که کدامی از پهلوانان صاحب 2 پهلو گردید حلال دانسته شود. ما داریم بهای بدن یعنی که پهلوانی که صاحب 5 بدن می شود الکی بهای او با پهلو برابر می شود. پهلوانی که صاحب 2 پهلو می شود بهای او برابر با حلال دانسته می شود. سومینش این بهای حلال است که به همه معلوم است یعنی که خواب نمودن 2 شانه در گلیم
баҳои ҳалол дода мешавад. таърихан паҳлавонон дар мусобиқаҳои гӯштингирӣ аз ҷелаку миёнбанд ва як нав либоси махсуси сабуки карбосӣ истифода мекарданд. киманое ки имрӯз мо кимано мегӯем, масалан дар минтақаҳои ҷануби тоҷикистон бо номи кипанак ҳаст. имрӯз кипанак як рағзае ҳаст ки ё остин дорад ё ки надорад. вақте ки ҳезум мешкананд, вақте ки дар хонавода кор мекунанд, аз болои либосошон мепӯшанд ҳамин кипанак, мисли ҷелаку ва қоқма аст. خب این را همون بتپرستانی که در این عصرها در اینجا زندگی میکردن همراه خودشون گرفته تا یاپن و دیگر کشورهای دیگر بردن برای که در رو باران هم تر نمیشود. از این نقطه نظر کیپانک رفته کیمانو شد. همین کیپانک تاجیکی آهسته آهسته کیمانو شد و دیگر نمودهای گوشتین هم معرفی در دنیا کرد که این در تاریخ یکی مهمترین چیزها به شمار میرود. нахустин бор тарҳи либоси гӯштини миллӣ аз соли 2019 шурӯъ гардид. аввалан тарҳи либос рӯи коғаз оварда шуд, пас он дар компютер коркард гардид. пеш аз он ки мо гӯштини миллиро агар дар арсаи байналмилалӣ агар муаррифӣ кунем ҳамчун гӯштини миллӣ гӯштингирӣ, пеш аз ҳама сар либос, яъне яктаки гӯштингирӣ. гирди ин масъала мо бисёр коро кардем, ҳатто озмонҳо ҳам ташкил кардем, маблағ ҷудо кардем барои беҳтарин пешниҳодҳо. дар ин ҷо академияи илмҳо ҳам иштирок кардам, аз донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ ва дигар намуд олимоу мутахассисо 17-18 пешниҳодҳо шуд, 17 ё 18 пешниҳодҳо шуд ва аз байни ҳаминҳо мо дар як ҷояги ҳамин яктаки ки хеле ки мебинед ҳозир ҳаминро интихоб кардем ва оҳиста оҳиста рафта рафта сол ба сол мо ҳаракат мекунем ки ҳамин яктаки миллӣ дар тамоми гӯшаву канори тоҷикистон ҳамчун як рамзи гӯштини миллӣ бояд шинохта бошад. тамоми паҳлавонони ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳамин сар либос бояд ба майдон бороянд баромад кунанд. ахиран бо дастгирии раиси шаҳри душанбе ва федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ либоси махсуси гӯштини миллӣ таҳризӣ гардида мавриди истифодаи варзишгарон қарор гирифт ки аллакай чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо ин либос баргузор гардид. ман ҳамин либосҳои миллии гӯштингирии мо ки ҳоло дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон истифода карда мешавад ва дар ду мисол мусобиқаи байналмилалие ки аз бо ташаббусҳои ва ҳидоятҳои сарвари давлат, ташаббуси раиси шаҳри душанбе, роҳбарияти федератсияи миллии гӯштингирӣ таҳти сарварии лоиқ бегиҷон ашуров баргузор карда шуданд, маҳз бо ана ҳамин либосҳои махсус баргузор шуданд ва ба меҳмононе ки аз хориҷи кишвар омада буданд либосҳои мо хеле ва хеле ҳам писанд омаданд. хурсандиовар дар он буд ки соли 2021 дар се мусобиқа, яъне ки ҷоми наврӯз ва ду мусобиқаи байналмилалие ки дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, аз ҷониби муҳтарам раиси шаҳри душанбе либоси ягонаи гӯштини миллӣ эҳё ва тасдиқ гардид ки дар он либос ки ҳам парчами ҷумҳурӣ дида мешид, ҳам як навишти ҷумҳурии тоҷикистон дар қисми тарафи қафо нишон дода мешид. як муаррифгари давлату миллат фикр мекунам дар ҷаҳон шуд. одатан дар рафти рақобатҳои варзишгарон се довар иштирок мекунанд. як довари асосии болои гилем ва ду довари кунҷӣ ки онҳо ҳамчун ёрдамчӣ ба довари асосӣ кӯмак мерасонанд. довари болои гилем баъзан ҳолатҳое мешавад ки
баромадани паҳлавонро партофти паҳлавон дар дохили гилем аст ё берун аз дохили гилем ӯро ба ӯ кӯмак мерасонад довари паҳлӯи яъне ки вақте ки нишон медиҳад ки партоф дохил аст ё партоф берун аст иро ба ҳамон хотир довари кунҷӣ ба довари болои гилем яъне ки кӯмак мерасонад. дар ҳолати баҳснок будан ҳолатҳое мешавад ки се довар фикрҳои гуногун доранд. Якташ партофро бадан медиҳад, дигараш паҳлӯ медиҳад ва дигараш ҳалол медиҳад. Дар ин ҳолат партофте ба инобат мешавад, баҳои ба инобат гирифта мешавад ки баҳои миёна ҳаст. аз бадан паҳлӯ ҳалол яъне ки паҳлӯ гирифта мешавад.
داور قرابت به خداوند دارد. یعنی او هیچ نمیتواند که مثلا دروغ گوید، او هیچ نمیتواند که یک کار دیگر کند و جوابگر است. موافق قاعده های جاری گشتین ملی، 3 نمود جزا هنگام برگزاری مسابقه ها پیش بینی شده است: آگاهی، تنبیه و خارج شدن ورزشگر از مسابقه. سبب هایی که ورزشگر از ادامه دادن رقابت خارج کرده می شود زیاده از 20 تا می باشند. یعنی که از حدود گلیم برآمدن، حالت پولک را گرفتن، انگوش را در داخل آستین کردن، از پایان کمربند گرفتن، یعنی که تله دادن حریف برآوردن از حدود گلیم میدان کاری و لقمه پرتافتن نماینده، لقمه پرتافتن خودی ورزشگر، به احترامانی نسبت مخلص، به احترامی نسبت حریف و داور. زیاده از 20 تا می باشد که از هر یک تایی پهلوان میتواند که جرمی جزا گیرد. حالا در جمهوری تاجیکستان گشتین ملی یکی از سرمخلص‌ترین ورزش میان مردم به شمار می رود. همه ساله در جشن‌های نوروزی در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان مسابقه‌های مردمی گشتینگیری برگزار می شود. گروه آدمان برای تماشای رقابت‌های ورزشگران می آیند. از هنرنمایی‌های پهلوانان می زبخند و شادی شریک ورزشگران دوست داشته خود می گردند. ما از کودکی با گوشتین مهر محبت دادیم، یاش بدیم. مادرام و سرام نمیشتن، تاقی‌های تازه میموندن، پشاک‌های تازه میپوشوندن. ما با گوشتین ملی اشتراک میکردیم، تماشا میکردیم. بچه من کلام شده، پهلوان شده و بچه ما جمعچه دوختم. میره رمضان جان گوشتین؟ بله. گوشتین میگیری؟ بله. نامدان جهان میشوی؟ بله. ای بچه ما صدقه. آرزوی من همین است که گشتین ملی گشتینگیری در عرصه بین المللی جای خود را یابد و همچون گشتین ملی گشتینگیری در تمام جهان معرفگر تاجیکان باشد. هر آن وقتی که گشتین ملی ما گشتینگیری مقام و منزلت بین المللی را گیرد، فکر میکنم که من با آرزوی دیرینه و یگانه خود رسیدم. زمانی که تاجیکان گوشتین میگرفتن، دیگر ملت ها نمیدونستن که گوشتین چی است.